Ini rumah nih ya. Rumah nggak ada pintu, kami mau berperang biar memperlancar game. Apaan ini? Lancar game apaan? Pintu aja nggak ada. Otak sama player juga nggak ada. Apa? Kurang tenang ah. Jangan ada gue ah. Oke, kembali lagi bersama game Burik 8-bit ya. Gimana pun caranya tetap burik ya. Ini saya udah pakai, dia ada smooth standar ultra ya. Ini udah ultra, gue kasih ini kecerahan cerah nih ya. Tapi grafiknya ya kayak ginilah ya. Mau diapain lagi, yang namanya game Burik tetap Burik 8-bit ya. Oke. Iya, bikin sakit mata nih game kancang, game kelera nih. Apa ini bangga-banggaan game apa? Game brengsek nih. Oke. Dah, kita langsung saja mencobain game nomor 1 di Play Store katanya. Tapi bintangnya cuma 3,8 ratingnya. Aduh. Starnya aja di bawah nih. Anjay, game bawahan. Oh, ini dia nih. Ini game apa nih? Ini game apa nih? Game nggak maju-maju nih. Anjay, game belakangan. Aduh, sakit mata gue, cu. Sakit mata gue. Tapi udah grafik ultra, tapi kok kayak gini? Ya mau diapain lagi ya? Ini pohonnya bisa tembus dong kepalanya. Apa? Ini game apa? Masa tembus kayak gini? Oh, enggak realistis game ini. Tembusnya. Apa game rusak, game haram. Apa ini yang game haram Free Fire nih? Bukan PUBG. PUBG itu game HD, game berkualitas, game nomor 1 orang-orang elit tuh. Orang elit tuh kan sedikit, makanya orang pilihan yang main PUBG itu. Game sampah itu banyak orang main kan? Ya kan? Iya, betul. Iya, game. Ya Free Fire nih game sampah, makanya banyak sampah kan berserakan aja di mana-mana kan. Iya. Itu makanya Free Fire nih rame, sampah berserakan nih, game sampah nih. Apa Cil kurang senang loh, kejang-kejang, anjay kejang-kejang. Sakit ada Top up bocil. diamond kalau di PUBG paling kecil berapa, Bang? Top up diamond kalau di PUBG paling kecil berapa? Di mana di PUBG, PUBG? top up diamond sekitar 150.000 lah. 150.000 ya. Kalau di ini FF nih game sampah. Di game sampah ya. Game sampah nih berapa lah? Agak 3.000 ya, 3.000 perak ya. Enggak tuh. 1.000. Oh, 1.000. Wah, game murahan. Anjay, game murahan. 1.000 bisa dong. Oh, Game tahu bulat. Tahu. Iya, game tahu bulat dong. Aduh. Gede ini dulu. A few inches later. Nah, gimana grafik adanya, Bang? Mantap kan? Tetap aja bikin sakit mata, cu. Pet lu apa, Bang? Pet lu apa? Oh, pet gue burung lah tuh, terbang burung gue. Pet gue asu nih. Makanya gue bisa jadi sultan di sini sebentar nih, game murah nih. Di PUBG mana bisa nih. Dia nih rumputnya aja kayak lumut. Oh, terus di sana rame, cu. Lihat tuh. Tapi di sini ada Lamborghini loh. Apa Lamborghini ini? Oh, sok kaya pula mengaku ya, ini aja rumah aja ada pintu nih. Lamborghini yang naik Lamborghini orang-orang elit, Bang. Buat aja isi ya di sini nih. Apa game kelira nih, game sampah nih. Wah nih, gue lihat nih. Wah itu, gue bentar main sini jadi sultan gue nih. Masa grafiknya gini nih. Mau apa nih gini nih?
Bikin sakit mata aja. Apa? Cil kurang senang lah Cil. Lawan sama gue ah. Cil. Ini rumah ni ya. Rumah nggak ada pintu, kami mau berperang biar memperlancar game. Apaan ini? Lancar game apaan? Pintu aja nggak ada. Tak sama player juga nggak ada. Apa kurang senang ah? Lawan sama gue ah. Lo pintu nggak ada, bikin tangga nggak niat kayak perosotan, kayak kain. Iya, face kayak kain lap yang gambar catur itu dong. Kan ada kita tuh. Iya ya 10.004 ya. Iya. Lo nanti Bocil marah sama lo. Kalau Bocil nggak bisa marah sama gue Bocil marah sama gue lampang aja. Iya Bocil tahu kok abang Momo ini bercanda cuma nih, tapi menyakitkan juga. Barcelona aja sebulan dibeli nih. Lebih keras lah anak garis bola lagi. Lu melawan sama gue ah? Bocil. Iya. Jangan kan lo Cil, youtuber lo gue habisin ya. Jangan kan lo ah, ayo melawan sama gue ah. Kurang senang sama gue ah. Bocil jadi cacat. Ya cari musuh lagi lo. Game apa nih? Pohonnya aja kayak apa nih? Lihat jongkoknya nih tuh. Ada pula ini jongkoknya. Apa gini game apa? Lihat nih. Aduh kaku kali game kaku. Mundur aja nggak bisa nih kayak ini nggak mundur namanya nih. Ini maju nih. Ini maju nih. Apa game gini kaku lompatnya? Ini ada musuh pula. Apa nih? Game bot semua isi ini. Katanya 50 player. Ini bot nih. Apaan game kayak gini nih? Itu Bocil tuh bang, baru main tuh ya. Bocil baru main. Ada nih. Ini game tai, game brengsek, game nggak laku nih, game murahan, game gampangan nih. Ini. Aduh sakit Cil, sakit kakak. Pakai sinar raster pula. Alay kali game nih. Pantasan anak Free Fire nih banyak main di TikTok, anak alay semua. Sama bos-bosnya main di TikTok juga. Apaan gini nih? Apaan nih? Game apa nih? Game rusak nih, game bawahan nih. Tuh aja musuhnya tuh. Tuh musuhnya tuh. Buat semua bocil apaan? Tuh. Senjatanya walaupun nggak dapat scope kita bisa di scopein loh. Iya emang iya. Nggak logis. Murah kali gamenya. Ini dekat drop. Gua mau jumpsuit ah. Jumpsuit cuk. Mana musuh cuk? Jumpsuit cuk. Ke layar dong. Jumpsuit. Mana jumpsuit? Cuk. Jumpsuit. Cuk. Nyokop bisa lompat loh. Iya. Nyokop kok lompatnya yang bener aja nih. Tuh kesangkut mata kalau realistis. Udah goyang dulu sini ya, goyang sini lah. Goyang dulu. Iya. Lu. Papa muda geleng-geleng. Goyang dulu. Iya. Drop jatuh di depan muka, bisa gini dong game ini. Mana? Dropnya kebalik tapi dropnya kebalik sama kayak otaknya ya kebalik ya. Kebalik yo. Coba suara gerozanya kayak kalau PUBG kan ngeri suara gerozanya itu. Coba kayak kaleng kerupuk. Entahlah. Kaleng kerupuk di warteg suaranya gitu deh. Gue mau jumpsuit. Woi, jumpsuit. Jangan dibunuh kan Ciang, gue mau jumpsuit ah. Woi, ditendang woi. Mana dia woi? Belakang lo, Pak. Tembak woi, layar gue tembak woi. Itu di bawah Pak Cik, Pak Cik repair gue Pak Cik ah.
Repair gue pakcik. Repair. Revive pakcik, revive dulu pakcik. Woi, ngeri ya. Revive-nya cuma 2 detik dong. Iya memang game Revive-nya cepet. game haram tau gue. Ini yang game haram. Mana musuhnya Ge, Cok? Ada Tuh XP bang, bang. bawah tuh bang. Oh iya. Tuh bawah tuh. Hmm. Coba jumpsuit bang. Nyekop sambil nembak sambil loncat bisa, sambil nyekop bisa. Yo, namanya game murahan, game sampah tuh ya bisa semua nih ya. Oh, game murah nih. Udah kali. Udah cari musuh ya. Satu nih ya, mana? Biar gue yang bunuh terakhirnya. Banyak gue kill lah, lebih dari 10 gue kill lah. Gue tantang sama bocil, bisa nggak kill lewat dari 10. Nah, nih udah 10 nih ya. Akan 11 lagi nih ya. Yuk. Bacok aja pak, bacok. Kill Kita bacok ya. Nah tuh apa tuh jatuh dari langit. Woi, Aneh. aneh aja apa itu nih? Blow wall bang. Woi, di mana ambil glowwall sih ngeluarin sini. Coba lihat nih apa glowwall lagi nih. Escape pan nongol di mana-mana. Aduh. Glow wallnya bisa dihancurin loh. Bang. Oh tuh musuhnya bang, bacok bang. Mana? Bang, bocil nih bang, bacok bang. Ini. Biar gue bacok. Kemana lo lari, Ciel? Kemana lo lari, Ciel? Keluar zona lo, Ciel. Jangan lari, oi. Jangan lari, Ciel. Lagi. Takut dia sama lo bang, takut cuma tuh ah. Bacok, mau kemana lo lari ya? Kemana lo lari, Ciel? Kemana lo lari, Ciel? Takut lo sama abang lo, Ciel? Ciel, sini, Ciel. Kemana lo lari, Ciel? Kemana lo lari, Ciel? Kemana lo lari, Ciel? Keluar zona dia. Kemana lo lari, Ciel? Keluar zona lo, Ciel. Berhenti, Ciel. Sekali lagi lo mati, Ciel. Mati lo kan. Sejauh itu bisa kena ya. Mana nih game Iya. nih bang? Jauh itu loh. Memang gimana nih? Ini game tai, game burik 8 bit. Ayo pindah PUBG ya. Udah gatel mata gue bang. Pindah PUBG. Oke guys, thank you semuanya. Itu hanya untuk canda-candaan aja ya. Kalau ada abang lo ini bilang burik, berarti memang burik ya. Kalau ada abangmu bilang nih game rame yang main sampah kan banyak berserakan. Rame yang main nih, oke? Jangan dimasukin ke hati ya, masukin aja ke relung-relung hati kalian ya. Oke, thank you semuanya dan bye bye. Au.